Ebushia mama akwa ba mfa mbra Ghana 7 TVGH. Mesra like, comment, subscribe. Turn on notification so that anytime you post video be tell we usame kebi. Enne ato force ye finance minister. Enne ye si ye ka wo bia no atum. Enne chama wuntumi ekwan ye de na fa so no. Me da ha se masu ama metiye me ya. Ba ye se panyimfo MPP party panyimfo. Chama wuntumi within 3 days a year okoba bi kokasa okasa onu nuama ekoso wo Ghana no onu de wasuade o. Ba ye panyimfo no mu lead party ni nne no omu nsua hwe. Eye true. Enne party ni ya ne se me eyese ayi ato kese de besi bia me position kura me yese me nsasa aka ma ade. Enti ye interest nti no. Enne constituency election ye ko ye. MPP party eje demu nye jaketwa. Because obi ti say ya disqualifying because of obi interest. Ye yi obi dey frabon because of obi interest. Say amoye party ye betimi save chama wuntumi ne say MPP ye beka ye ho abo na MPP asa aba power. Because NDC ye bibia na omude to ye nyanto aba mom nyamba nipa no mani sine so ye chama wuntumi say ye ba ekwan biala so ye bekeli chama wuntumi no omuka nipa ye mfa no kokot ni na asem hu say wadifo anaso onifo no omu ye campaign no omutimi kase ye ba nipa ebegeli first ye chama wuntumi no krepa ni nuane ampa enkrofo etimi afa kwan bi so kata saa e de chama wuntumi akoche prison enne ye ka obia no atum asem obi beka ya nche no enne ye se wo ye MPP na wo ka ye nchew ye ka obia no atum wo Ghana ha inform why na me okay sir because ade say at what cost say NDC sa esa ayayi enti mesre MPP ni menka se ato chama wuntumi enti no wo de umfa ho yesi aboa no koto sa aboa no koto nua so ka kire se sori yeso menka kire se sori no so efise ofiri no so pe wo ba wo so yeni na yenya nka bomu ni yemfa ayi kro ye efa kabole 2028 yan konko bom koto aba na MPP timi fa akonwa na tamount nya na anasu tamount mi asoma MPP o ntimi nyi nipa mako 3 amodo MPP a obeyi tamount mi dia firim tamount mi nuama wo yema MPP party no wo mahu se o man stop a ebeboa ma 2028 tamount mi adi MPP asaba power enti yan kana nuntum minua enuama ekoso wo Ghana ha na me ade ba akwa ye me yane se Ghana ye na yeti ye what yiman ma ye wo yeti wo man ye ni kamafo hwe se meti bia ya cheme jaja di masem abia me husa sama jaja di ye no ayi ebia asama jaja di ye no ebia amfa ne kwam menua voice wo ho no eni akonwa se obetimi agina wakasa bia jaja na asem no kan no ebia amfa kwam ono so ayayi antineta jaja di wa asem wo Ghana ha wuntimi mbie wa no say yo say nyo de obetima ya ne so beko ayi appeal court se wuni sika ne so beko appeal court a wuni kamafo bia ene ya chirite mamufo ne yensa gu yachi ene ye boyeyam enti ye papa Dondramani Mahama ka kire say onu an ayi DCs ni MPs ni ade ye galamsey me pacho ho an ya jele no onu an kan yo nyem na me ba nanum be kan yo onu akasa ye papa Dondramani Mahama akasa num asem se onu an nkrofo ye galamsey enti se wo so wo bi ye galamsey na se ye kram wo man Ghana mu dia ade na wo ye president wo na wo kuro ni na wati ma hu nkrofo mu ye galamsey na wontimi njeli wo bia na wo se chama wontimi ye galamsey wo be jele no enti se meti hei me ka cho se eye tan na wo ta chama wontimi ye no kre because enye tan dia wawa tuo no mutu aka se wo nkrofo no bi ye galamsey ade nti na san nkrofo no on sentence wo mu
me nua no me de meka kakra de manu asiama me nua no mato ade ni say asam na aba no ma ye mfa ne tra ahya ase ya se bola so gya e wo ase no fo nsuo betimi ato ama ade ache egya ne enum o ma hya ase sei no do ma yo ma gene so o mbeka MPP fo anu atom se be ya 2028 o metimi afa ho ade awe na election nti ye mpanyimfo me de mesrɛ mo ne sɛ wo Ghana for me mamwa chi me mamwa ha me mamwa jo e bia mo bia nyame nhyira mo obi e pese Ghana ye bia sa ai owura no a wose e frɛ ne list boy no wode asantidini abata ne dini ho sɛ de be opoku ana bietsa na me challenge no sɛ nye ne kra sɛ ne dini no e asantidini ampa ne na me kire no sɛ oye kwa metua sti ya no kwa metua ne kwa metua so sɛ unim na bakosɛm a kwa metua yeso obre ansa na wo sa na mo santefo amo akwadwan NDC a omo empa santefo asem no peso mo etora sante ase nyina no mo ye kwa metuafo mo be ansa na mo wu na list well wo si miracle boage asai sika na se wadi Ghana sika 50 million Ghana cedis eninti no oye criminal ya ese ye twina bo Mr. Mikao, when him say Sammy Jamfi, go board, or what nas when me no my. A car, what dear at to a man so on a $214 million. Musim Nanado Memonia, economy in ye. Sika, one more petty horse, Sika, quiet a good and no, and now, woman no. Afa saying kwati kwanso anase nyansa kwaso ehunu se gold price ye wo saying mansan adwaso no e wo fom eno mo etwane sa sika ni na ema mahama ane wonua ena wo mo ehunu se apagya no wo mo sa etwane ma aban no na sa criminal ayi a wo ka no act no sami jamfidie any miracle abodi dies and kwasem say we discount pa ensunsun ebe na dantemu ya one day ye want to sepo na sami jam susu onfan huni woni say sami jam fi etimi eche $10,000 ema agrada ya agrada tin to ni no mufa nyansa ko ebede agrada ekotun mu ora sese so hu sania o manu emu achemienu ya kese endi sifo nkwa na esom den wo mudidie na wa hu se hospitals ahodwa anadu no mo asie yedi mfidi agumu ya se yedi adwuma na enam se wenum pese minkum nyanne ahoye ntino enye wonom aban kankan no na eye ntino April uremu woni misesa criminal act na ebi no na wo kai se mahama bai no wo anu o madi wo manu edwunu mo adi wo manu sika no ya wo si miracle aboagi sika no timi ye niam bebre no wo hunu se mahama bai wo so wo mu nyina emfa ye huni na sebi okofa nkrofo bi ya wa mukura na aye adwuma papa ma no kwase ampanyin no no abetina so ene wo harazi nipa no enya sasem na omano ya chichiri se ye nyina be ba ko na ye nka bom die ntima abrofo no aye yie no Kwame Nkrumah eji independence no se woje ama amansan ya hunu se bibini susu betimi abone bra na se o manage na first wa hunu se nia before manage na first yo bibini ti se mahama o manage na first yo we na kire se sa fa hudi na Kwame Nkrumah ji ye no enwa amfa so 69 years ni because kwasefo bit se mahama no mbaso a enyanka ba mu amamu pese minkuminya mpapa mu na wo mahama no timi bie na no e kan se ja Toronto
oni ni nua kuma stupid niema eye basa no o support wo na wo bi cassette ya no a anasi en cassette ya no kura wo se en kwachi ni pakro ntum na ne kura da ho akese esuma enne na mafo ne se Ghana yamane hunu nyina hyase efri independence time 1957 me dem say ebam koko e ka say obi obeka say Ghana fighting for independence bia no na adwene ye adwuma because 1957 in Ghana yawo no sometimes you independence ya mano the band of fighting for independence 1957 no yani abrofo no nya encounter biu yadi say fa hodie no ama yen na na mamambo fon ne kwa me nkruma ne pese me nkuminya ne ono ne selfish interest nti ene masa problem no atena wa besi ene senka kwa me nkruma eso amambo no mo na nkodi democracy anka nya ne se ene ye bra ebinom ba no mo de democracy no men mo adwo na nkwase hu bi tse NDC fo mo ba mu a na mo kofa sa odisan amambo no wa hunu se wonu me kan se odisan yi ora no enkofo diska omo ko hwe mu anya no kro na fe de omo e de ban se omo se tribunal na tribunal no so ya sojafo amamu na obi a wono yeto aba na yi no no akofa sojafo amamu e di bu o ma no enkoso ebaso embuntu ebaso so mo sori ya no ma fa ame home so no mo ko Dubai ye ko amanone eko vacation and holidays ye de ye ma no ye ntimi siesie se na ba ya amanfo so beba ama ye nya wore sensika enti wo owura no a wo se miracle boaje wo se 50 million cedis ne mahama nso wonim se engukọ nkete sika mwase numu sanitary pass sika mwase numu sika o mwatwa so o de ekoye agenda the saying 24-hour economy ye ko sisi wo the saying edwa o mere edwa no se wo odwa mu na se ya de kan wa hospital na se wo kon wo mse da bi emum dwa because o ma she mrenti o mo ye campaign no o mo she ebo na wo she ebo kankan a na chinchina obi afo so se edisen sa edisen no ebo no di so senka na do no mo ba so epso na nko mo ewi nam no man ka do mpese na wo nkwa se ni mo no mahama wo kwa wo so aka do mpe no ka mo betimi aye wese no dum so no mo mpe hu sika ya mo de so bo adwumayefo a wo bapam wono wo ye adwuma so ntimi ntua wonka kokofo ana se ekuyafo sika ntimi fama wono wo se me de kwasisi edwa munya sika no hene sebi wo parliament no ene wo mo no ena edisan hye no wo madwene kindergarten fo adwene kura no wo mo ntimi fa ntoto kindergarten fo adwene ho o ma ne se yemu ne wono edwa amanfo betene mo aya adwuma no ye hye no no mo sheda so fa kwan ebubu nkrofo edan yagu koko ye twagu asase ye se no adwuma ye mamu bi na Ghana babunu se wo sori a woni da so ni sai adwuma ye mamu bi woni asase a wo kodoso because garam se ase no nanso so sikai wa mo fom wa hunu wa maya ya ye budget ya to so mprem no ye nya project bia na so sika no ye hunu ba bia sika na fa ya we mo so senka nyame bua na nka mo nyina mo adwene supporters na mo support say yi mahama kwasia no ti se kose no be kam ni kura no a anka Ghana ahoto beba ya man hu nyina egina Rollins
Kwame Nkrumah Mahama amanu ye no eni munyinam ne ba gim se kofo be pagya omani si ho na nado be pagya omani si ho ene adisan Rollins ene ne Mahama wo me na be se omano de bia mo ba no ma be se no ne be fixi ewurade tua nkrofo eka e mayen no mo se Ghana